Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Gustur Official. Kemarin tol Jaina agak salah sedikit ya. Kita ulang lagi. Tolong yang komen jangan jahat sama aku, please. Oke, satu lagu lagi. Gayane sedih. Kula Jawa rasane lagi ribet minju dipangan langsung arep mulya kudu marsudi buta ijo aja digugur tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji abang-abang gende lolondo ngetan sidik kuburan mayit klambi abang gotondo moto wedak bubur golek duit tol jahe mak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tol jahe mak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Ayo bi goyang penak ngono kok. Aku bingung rasa dilah iki. Apa ngono? Ya. Abang rasane legi kripik blinjo dipangan langsung arep mulya kudu marsudi buta ijo aja digugur tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji abang-abang gende lolondo ngetan sidik kuburan mayit klambi abang gotondo moto wedak bubur golek duit tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji tol jahe nak jahe jatuh jahe ji kuntul jare banyak ndoke bajul kari siji. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.